abatangiye barapfuye, ba Kwame Nkrumah, ba Sankara barishwe, ba Gaddafi barishwe, niko bimera na apartheid abayirwaniye ba Steve Biko bose barishwe ariko finaroma ivanwaho n'iki? Ntabwo yavanwaho na Occident. Burya apartheid yari ishyigikiwe na Amerika Occident yose, yavanweho n'abandi mwavuga ngo barakennye, yavanweho na Cuba bafatanyije n'Abarusiya. Rero ibintu birahinduka, nta mbaraga zihoraho. Na Empire Romain ntabwo yari izi yuko hari ikindi kintu cyayishobora imaze gusenya Empire Carthaginois y'Abanyafurika, ariko Empire Ottoman yarayisenye mu 1963. Nta Empire ihoraho, Empire yose irasenyuka. Ntabwo rero Occident iyobowe na Amerika, ntabwo Amerika izahora n'imbaraga, izasenyuka. Noyo kuno Occident ni Empire izasenyuka. Uburayi yigeze kuba ari Empire mbere ya 1945, Ubwongereza aribwo wagarariye Empire, ariko Empire ijya gusenyuka irisenya yo nyine. Uburayi bwarishenye, iriya ntambara y'Uburayi, iriya bababwiye ngo ni isi, yatangiye ari rivalite hagati y'Ubudage n'Ubwongereza. Nk'uko Chine na Amerika bimeze, Ubudage bwashaka gufata place y'Ubwongereza, nuko iriya ntambara yaje. Ariko buriya hari ya mbere bisi, ya mbere y'isi, uko isi bavugaga ni yabo, ni biriya bihugu gusa, twe ntitwabarwaga. Iriya ntambara doseta yamaze imyaka 7. Icyo gihe naho Ubwongereza, Ubufaransa bwarejemo, Ubwongereza bushaka kubukuraho, birarwana intambara y'imyaka 7. Ubwongereza butsinda Ubufaransa, bujya hejuru. Ubwongereza buza gukurwaho na Amerika nyine, kuko ingere civile y'Uburayi yatumye Uburayi busenyuka. Amerika yarabyikiye ibishaka, nuko puissance ya Amerika yazamukiye ku ivu rya puissance ya Europe. Rero ibyo bivuga ntibihoraho. Izo mbaraga Afrika, abo bantu badominaga Afrika batunzwe na Afrika badashaka kwibaho, ntibazahoraho, ntabwo bazahoraho. Rero hari culture duhora dusingiza, kandi si culture. Twebwe turashaka kwigenga, tukaba turi free. Icyo Pan-Africanism imaze ntago ari umuco tugomba kugenderamo ngo ibimere nk'irangamuntu. Oya, Pan-Africanism si irangamuntu, no gushaka gukura ibintu, gusobanura ibintu bidasobanutse, maze tukabaho twisanzuye. Cya kindi cyitwa Pan-Africanism, kuko sinibaza niba Abanyaburayi bagira ibindi bintu byabo nabo bimeze nka Pan-Africanism, bahora bumva ko Abanyaburayi bazaba bamwe, kuko baba bamaze kuba bamwe. Niba bagenda nta visa, niba bagenda nta mipaka, bafite imipaka iri virtuelle, bwirwa kugeze mu kindi gihugu n'icyapa, mu gihe twebwe iyo mipaka ihora ituryanisha. Ngaho Burundi n'u Rwanda bafunze, kujya hano no kwishyura visa. Ibaze ko uri umunyafurika wajya mu kindi gihugu cya Afrika kwishyura visa, mu gihe iyo ufite pasiporo ya Union Européenne ugenda ahantu hose ushaka. Rero ibyo ni ibintu, amaherezo ya Pan-Africanism ni ayahe? Gihe niyo nshaka kumenya, kuko ntago turabyumva Pan-Africanism, turayumva kunga ubumwe, amaherezo ni ayahe, azaba ayahe? Niyo mugabo mwunganiye Dr. Niyo mugabo atakomeza mwunganiye Dr. Noneho ujye tubwira ati nubona abantu birwa bavuga ngo ahantu bumwe tujye umenya ko aho hantu nta bumwe buhari. Nanjye niyo mugabo Dr. nanjye wafatanya ukadusubiza, kuko no kumwunganira, kuko urareba usange n'izi generation z'abo perezida dufite bakuze, ibyo byose barabibonye no muri iyo myaka yose, ariko ubu ngubu ni nabo bari kudupushinga muri iyo myaka. Urareba umuntu ukabona mugira ngo muri ano matora na minsi turi kubibona yo kugira ngo ahe abajene umwanya bifuza gukora, ahubwo n'urimo urakomeza kubasunika mu yindi manda utazi ibyo azakoramo, tukibaza ibi bintu bizagenda gute. Dr. komereza. Nkomerejeho gatoya atarafata ijambo Dr. Result ubundi ya Pan-Africanism kuva mu 1900 dutangiriye aho ngaho, kuko byahereye hanze ya Afrika bashaka ko abacakara bagaruka. Ubundi intsinzi yayo yari yabonetse muri 1963 ubwo habagaho Afrika yunze ubumwe, ariko nayo baza kuyimanipira. Bwa bumwe twashakaga ko twebwe gukora, batwereka ko atari bwo haza icyitwa ngo African Union muri 2002. Union na unity simbizi, abazi indimi mwaza kumfasha, ntabwo nzi ko ibyo bintu bifite meanings zimwe, ntabwo bifite ubusobanuro bumwe. Amaherezo y'uru rugendo ayahe? Dr. nadufasha. Okay, mbabarira, urakoze cyane. Reka
shema za kunsubiramo sinacyumvise ariko reka maze gusubize kuko harimo confusion kuvuga panafricanisme si umuco wacu ntabwo urwanya ubucakara utigeze ubucakara ntabwo twari kugira panafricanisme iyo tutaba twarakolonijwe iyo tuba twaraciwemo kenshi hanyuma uti umunyafrika kujya muri Afrika biragoye gusumba abanyaburayi baratembera ibihugu byabo twebwe mwumva umupaka icyo bivuga umupaka ni projet politique Afrika ntigira politique yayo kuko imipaka si yayo uwaciye imipaka murebe abantu bize science politique cyangwa géopolitique definition y'umupaka ni projet politique nicyo tumaro bayiciye noneho iyo uri mu gihugu wowe imipaka atari wayishyizeho ubu hari gukodesheje ubu twebwe dusana bari mu bihugu by'iburayi turakodesheje tugomba kwishyura ruwaye turishyura matière première twishyure n'amaraso Afrika nta politike yayigira ibyo bivuze ngo oyiwa muri 1963 iriya oyiwa n'abazungu bayoruganije nibo banayanditse muri introduction yayo uzasoma urebe ikintu bahereyeho turagumana imipaka uko abakoloni bayisize musome muri introduction yayo wumva ukuntu bitari nabyo ariko nyuma Eritrea yaravutse na Sudani y'Epfo iravuka hanyuma kuvuga ngo izaba imwe muri 1963 ntabwo ari abanyafrika babivuze abanyafrika bakwame Nkrumah babivuze ba Gaddafi babivuze hari abaperezida bakorera abazungu hari Sédar Senghor hakaba Houphouët Boigny inama ya mbere yawe bajya kuyigira Houphouët Boigny na De Gaulle baje bavuye mu France donc bari bafite mission inama ishize mbere yo gusubira mu bihugu byabo babanje kujya muri France gutanga raporo oyiwa iza kuvaho hajyaho Union Européenne Africaine ubwo mu nama zoyiba ba Gaddafi bakwame Nkrumah bavuga ati ariko nimugireke tugire États-Unis d'Afrique kikaba ikibazo noneho ugasanga basa nkaho babensita babwira mwebwe nta mafaranga mufite ku buryo iyo Union Africaine iri financer 75% par Union Européenne ushatse kugira ngo Union Africaine ibe autonome kibi kibazo igihe president wacu yayoboraga yashatse kubereka ukuntu yakwiye finansa bafate 2% ya PIB yabo umuntu wari umuntu bari kumwe batekerezaga kimwe yari Alpha Condé hanyuma barabonye ko Alpha Condé bahita bamukorera coup d'état ariko kubera presidence yabo ni tournante n'umwaka umwe gusa nka buriya president wacu abanyaburayi bari uko iyo ari imyaka byinshi bari uko bashoboye ntanasubireyo kuko iriya nkunga babaha kugira ngo ibikorere bonyine ikorere Union Africaine ikorera Uburayi nyine mwarabonye nabire bihugu bya EAC bikoze revolution Union Africaine yarabiciye ariko mumve le paradoxe Gabo ikoze coup d'état yitwa coup d'état Union Africaine ntigeze yica kubera iriya coup d'état yari organisation ya France ibyo bihugu biri muri Union Africaine ibyakoze coup d'état ni byinshi CEDEAO ibihugu 15 birindwi byakoze coup d'état ariko ntizitwa coup d'état kuko ziba ziri organize n'Uburayi Union Africaine ntizica numva rero ntabwo iyo Union Africaine si Union Africaine niko akundi bakubeshya ku izina iyo umuntu udashaka ko asaba agira icyo asaba umwereka ko agifite bababwira ko mufite Afrika yunze ubumwe gute niyo mipaka n'amafaranga atandukanye ariko mukumva ko mufite Afrika yunze ubumwe ubundi nk'iryo zina riba kwikuvaho iriya ntabwo wavuga ngo iriya niyo gukorera abanyaburayi izi integration économique zose nizo gukorera abanyaburayi zaba za SADC zaba za EAC zaba za CEDEAO ni ibintu Afrika igomba gushanja radicalement ikagira ikintu yikoreye ariko ikintu wakorewe n'abandi gifite amafaranga
gitunzwe n'amafaranga y'abandi usanga mu mamisosi dufite abazungu bari aho ngaho ngo n'abakonsita hatabuze abanyafurika babizi. Noneho ugiye nko mu gihugu kitakolonijwe wareba muzatembere muri Ethiopia urebe Ethiopia bafite kompanyi y'indege iteye imbere pe, bafite indege nyinshi, ntabwo abona umupilote w'umuzungu, ni abapilote b'Abaethiopia gusa. Rero iyo panafricanisme ntuvuge ngo ni umuco wacu, ariko nta kundi wakwigoboto no organisation ikora suivant les circonstances. Niba habaye revolution y'abacakara, ntabwo wagira revolution kuva mu bucakara utabaye umucakara. Noneho ntabwo wagira panafricanisme ngo wifatanye utaciwemo. Rero ni ugushaka kwirokonsitiva, ni ukuvuka, nicyo bita renaissance. Ni nka kuriya empire romain isenyutse, uburayi bwasubiye kwiyubaka byita renaissance. Natwe rero twarasenyutse, tugomba kwiyubaka, ni renaissance. Ntabwo bavuga ngo umuco wacu, ariko nta kundi ugomba kwiyubaka. Nibyo ikibazo Shema yabaje se ntacyo mubise. Dr. Njye ndumva byari byiza naza kuza ku kibazo nyuma, kuko ngiye kiraza guhura na James na bino barimo barasaba ibihugu ngira ngo twabonye na Kenya na Tanzania no Uganda gutyo gakeya no muri Maroc. Ariko Dr. Nemera tuze ku kibazo nyuma ko hari benshi hano bifuza kubaza, ahubwo twakwimukira kuri Maxime agakurikirwa na Jacob. Ego ndabaramukije, ndabashimiye, ikiganiro cyiza cyane, harimo ibitekerezo byiza biduteza imbere. Jewe nazamutse kubera na jewe ndafite ikintu mvuga kuri ibintu bya panafricanisme. Kubisanzwe ego mu misi turazi twese ikintu cishe Gaddafi mu bintu byari ibintu bya panafricanisme cyane. Urabona baci bamugandagura. Mugabo je ko nimvira yuko Afrika uko iminsi igenda niko bigaragara yuko panafricanisme igoye gushira mu ngiro, kubera burya abanyafrika burya turatandukanye gato, kuko urabona n'ibihugu birenga 50 kandi igihugu cyose usanga gifite imico yacu. Ugasanga iyo umuntu mutandukanye mu mico nimushobora gutambuka ku ntambwe zimwe. Ugasanga rero wewe urashobora kuba uri kuranyaruka, uri nawe akaba ari kagenda buhoro buhoro kubera uko asanzwe ameze imico yiwe. Ugasanga rero kugira ngo bamwe bavuga bati okay, bajya abarundi bariko bagenda buhoro buhoro, twebwe abanyarwanda turiko turabasiga, ntidushobora kubarindira kubera intere zacu. Rero ugasanga biragaragara yuko jewe ntanga uburorero bugaragara. Hariho yaravuze Ethiopia ni igihugu kiriko kiratera imbere kandi kizotera imbere cyane mu minsi iri imbere, ahubwo kizoba icya mbere muri Afrika. Kubera iki? Bafite abantu bimvira cyane, bafite aba-engineer genza aba Ethiopia kuva kera, hari abo twiganye, hari abo twabanye, ndazi ingene biyumvira n'ingene babona. Ijya barage bubatse kuri Nil, hajya l'économie c'est de l'énergie transformée. Ijya vision ya Ethiopia kubaka ijya grand barrage sur Nil, iya niyo oyi yatumye Ethiopia izoca imbere Nigeria, izoca imbere ya Afrique du Sud, izoca imbere ya Egypt. Ne soyez pas surpris. Ethiopia jya yubatse ikintu kizotuma muri Afrika ishobora no kuba iya mbere, kandi bizokunda barondeye electricité energy nose igihugu cyabo kizokwigwa. Bashatse kuzidandaza muri Kenya, bayidandaze muri Uganda, bayidandaze muri ahantu hose. None Maxime garuka kuri mbogamizi waruvuze kugira ngo natanze akarorero ka Ethiopia mu gatiko konyene. Ndashobora gutanga akarorero ka Angola ni igihugu cyaciye mu ngwano kuri ba Savimbi.
jewe igituma mvuga Angola sindajeyo mugabo ndafise amakuru abantu bava muri Brazil bakaza kurondera akazi muri Angola. Muri Angola ni igihugu kiriko kiratera imbere kuri ritme nini ya cyane. La classe moyenne ikiraduga amasare ya $1,500 US par mois ya classe moyenne yaramaze gushikayo. Icyo ni kindi gihugu ndabaha karorero. Ikindi gihugu ni Botswana. Botswana ni igihugu kiriko kiratera imbere kubisanzwe igihugu naturellement sinzi ingene bakoze ni byo navuga vy'imico. Ni igihugu kuva na kera cyamye gifise uniforme de démocratie naturelle hama kiragwanya corruption. Donc ubu bafite diamant niyo ntuze ressources naturelles ikomeye. Ubu rero muri Botswana bashyizeho amayizi icyo wumvirizaho ubu bageze. Bon, hari ikindi bihugu ndiko je ngoma ntanga ururero kugira ngo niristre comment l'Afrique n'a pas besoin de panafricanisme pour avancer. Ikindi gihugu notanga ni Ghana. Ghana ni igihugu muri Afrique de l'Ouest, urumva navuze Ethiopie. Wambabarira gato nubwo nyewe ikiganiro kaza kurasa ko negwenda nkaho twese tubyumva ko izo ngero uri gutanga ziri kugaragaza. Okay, sije kubera probablement uko ntamenyereye ikiganiro cyane. Namahoro mukomeze. Icyo mugamije mugabo je nazamutse nerekana yuko kubera mon point de vue personnel sidabazi je ne me pas fait d'investigation sinzi ce qui vous êtes sinzi uwo muri mwemvisa sinzi wa cyane ntabwo na verifie mugabo nije mu biganiro komisana kibonye kuri X kadinjira kubera sidabazi mugabo nashaka kubereka yuko aba leader kubona hariho abantu ibihugu bifite aba leader bafite ni vision bashobora kwavaka kuri vite que l'Afrique en général kubera ibintu n'ibindi kubera hari n'ibintu bikiri ducoloniser no kuvuga bifite influence étrangère très évident iri très fort bigatuma bitashobora kwavansa mugabo ibindi bihugu navyo biciye ubwenge bikaba bifite aba leader babona birikura ko influence étrangère bikavansa kuri ritme y'ibyo bashaka kubera le monde est tellement mondialisé que kene transfer technology urayikura mu kindi gihugu kayizana nutegerezwa kuja kurondera kuri abandi bagutwara mu bukoroni naho ngeje murakoze. Nta kibazo yabajije ariko ndumva bitakirimo gusa ibyo bihugu avuze genda bizi nabigiyemo twaganiragaho ngo ntiyataye ahubwo nyine yagaragazaga turi kuvuga Afurika mu shusho nshya ariko rero nawe aravuga ibimaze gusa n'ibitera imbere kandi natwe ibyo nibyo tuvuga ahubwo akantu wari wibagiwe reba Maxime urwo rugomero rwa iyo baraje ya Ethiopia reba amashoka bari kwigera uburyo bayibangamiye ngo yo kubaho ugasanga ubwacu nk'abanyafurika bamwe na bamwe za Egypt zahe nabo ubwabo barabigiramo uruhare ariko ukumva ko biriya guturuka hirya no hino muri aba ba westerners. Icyo twashaka kuvuga nyine ni uburyo ki iyo ushaka kwigobotora kwikukira kwigira usanga bakurwanije bakoresheje abene wanyu. So izo ngero rero watangaga ni nziza. Exactement. Urumva baravuze bati nko muri Gabo nko muri hiyo Angola uvuze hari umugabo dukorana n'inshuti yanjye yitwa Joao yarambwiwe ngo yahembwaga $10,000 mu gihe hano arabona 5 arabona 4 arabona bingahe urumva. So ariko nawe yahunze kubera imbo za politike tu ubwo ibibazo nyine tuba dufite ariko hari ibihugu vraiment arabifite ubuzima kandi ejo hazaza Afurika muri make haragaragara ko hazaba heza Okay, ikibazo niya ngo ravuga ntabwo libre. Ikibazo panafricanism ni nko kuvuga ngo panafricanism ikenewe nuko ko Afrika idakeneye kuba libre. Igihe Afrika ikiri kolonize uvuga ngo iki gihugu kikize gute se kitikiri. Botswana ni igihugu cyiza. Sinzi gituma utavuze Ile Maurice. Botswana ni igihugu PIB y'umuturage ari $20,000.
umwana wiga Gaborone afite buruse ya $1200 atishyura. Umwarimu umuturage umuturage leta iramuvuza nka kuri Libya yari imeze. Ariko igihe cyose ubu ngubu Botswana igiye guhinduka kuko yafatanye na Namibia, yafatanye na Zambia. Namibia ni igihugu gikize cyane na Zambia na Botswana. Ubu rero noneho bigiye kubona sovereignty, bigiye kubona iyo independence. Yavuze ngo ibihugu byo muri Afurika ntibifite umuco umwe. Ibihugu byo muri Afurika nta muco bifite. Hari igitabo muzabasoma nanditse hariya cyitwa La Croisée des Chemins. Afrika irashaka kuntu yagira reflexion kuri identité yayo, kuko ikintu cya mbere babanje kudukuramo ni umuco uri kuravuga. Dufite umuco occidental, bavuga ati Afrika ntiyemerewe kugira culture, ntiyemerewe kugira civilisation, igomba kwirefera kuri civilisation occidentale. Rero iyo panafricanism mu byizana mu byigarura icya mbere ni umuco. Uwo muco rero tuzagira umwe. Biriya bihugu Amerika ni ibihugu 50, wibwira ko bafite umuco umwe n'indimi ziratandukanye. Bafite ibihugu bivuga icyongereza, bafite ibivuga igifaransa, ariko bakiyaranja bakahurira ku cyongereza. Ubuhinde ni ibihugu 36 bifatanye, ariko kuva kuri Indira Gandhi bumvikaniye ururimi rumwe, bose bavuga Hindi. Uburusiya ni ibihugu 89, ariko bose bavuga Ikirusiya. Natwe tuzafatana kuko ururimi burya ni manifestation y'umuco. Tugarura umuco wacu kuko nta muco dufite imico y'abazungu. Ntabwo bavuga ngo Afurika ngo ntibafite imico umwe, ngo barafite imico. Dufite imico y'abazungu. Iyo mico tuzagarura umuco wacu. Nabonye Somalia yashyize igiswahili muri curriculum vitae yabo, mbese mu nyigisho bazaba bakiga nacyo. Urumva nk'igiswahili kiravugwa na benshi aho ngaho mu biyaga bigari. Oya nantuze na Yesu ngubu ari ikibambara. Bose nicyo basubije mu mashuri, ntabwo ari igifaransa bigisha. Muri Ethiopia uzumva ukuntu Ethiopia bavuga icyongereza nabi. Bavuga icyamarike nicyo biga. Rero Afrika izagira ururimi rwayo. Hano ntawe bamujije gukomera nta mu mahanga. Aba Ethiopia ntabwo baba muri za factory nkatwa benshi, ntabwo baba muri za factory kabisa. Usanga bakora amaresitora, bakora muri za airlines n'ibindi. N'abagabo kabisa. Oya baranakundana, ntabwo ari nkatwe. Voilà. Okay. Rero uwo muntu ntacike intege, Pan-Africanism izakunda. Ushimira no kugera yaratanze yanavuze ko ari ubwa mbere tujoininze ubwo buraza Canada bari wabonetse ugiye kongera kugira akanya. Sinzi n'ibiki neza yaragiye kuvuga cyangwa Jacob. Nari ndimo mvuga ngo dusigaje iminota 30 twagiraga duha umwanya Jacob ubundi dufunge kuko Dr. nawe yaragiye kuruhuka. Awabazaga ibibazo yabaje ibibazo byiza cyane. Ibibazo byawe bifite birasobanutse, ariko nagira nkubwire ko ndumwe mu bantu babelivingaga ukuntu belivinga ko aba West batugirira neza. Bituma nanafata n'ibyemezo bimwe igihe nari ngeze muri West byo kubakorera nitanze, ariko naje kubakorera nitanze I came to realize ko it was a fallacy sinzi uko nabivuga. Yari imyizerere ipfuye itariyo. So ko nagiye nsoma akutya Dr. Rusakunda kuturecommendinga mujye musoma cyane nk'umpapa ndazi kumurecommendinga igitabo. Izo nkunga ntazo dukeneye. Izo nkunga nabo uko babyandika mu bitabo byabo ni uburyo bwa modern slavery kugira ngo tuzakore nyine tuzahore turi mbata kuri bo. So rero iyo ubibona biriya bintu byose bakora babyita ngo ni PR, it's a show. Ni ukwerekana hari umwirabura wagezeyo ajya mu gisirikare yaba umudepite abiki, ariko hari ahantu utarenga. Ni hahandi bashyira ibintu byita ngo ni za top secret. There is ahantu ho utarenga kwa bagushyizeho hari ukaba numbers muri statistics. So cya kabiri ndagaruka kuri Cuba. Ndagira ngo uzarebe Cuba impamvu kimeze kuriya bayifatiye sanctions mu 1960. Izo sanctions ba restricting ntuza trade.
like ubucuruzi, ibintu byinshi byatuma igihugu kibasha gutera imbere cyo kigize ubwacyo, kubera ko banze kugaragaza agati nk'uko twebwe Afrika batugenjeje. So aho hantu naho uzaharebe neza uzanderstanding ibintu Dr. avuga. Ariko nagira ngo nshuti zanjye mbabwire yuko ibintu Dr. avuga nje nabibayemo, mbibamo, mbizi muri service nashatse kuvuga, ariko nta kintu na kimwe Dr. Rusa amisinga. Ahubwo icyo nababwira nuko ni documenting cyane, kuko ibintu avuga bizasavinga abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Mbaye ndangije murakoze. Urakoze cyane, uranshimishije kuri ibi by'inkunga. Muzasome Charte de l'Imperialisme article ya 17 baravuga bati aide yacu, notre aide iba iri accompagné n'amakondition. Ukaba igitungwa, uratunzwe, igitungwa finalité yacyo ni iyihe? Ni abattoir, Nyabugogo. Noneho rero mbabwire ngo mwese abanyarwanda benshi bagize Centrafrique, mbare kuvuga Centrafrique si yo nyine, ariko nuko ariho nashoboye gukorera ubushakashatsi. Centrafrique ni igihugu cyiza, je veux dire gifite klima nziza, gifite ubutaka bwiza badahinga, ariko gituwe n'abantu miliyoni 4. Sinzi icyo gihe nizo zari zituye miliyoni 4, nuvuga menage ntizashikaga miliyoni 2, ariko cyari gifite ONG 480 zigaburira aba Centrafrique, ku buryo ntawahingaga uko iyo umuntu yakugaburiye nyine ntukeneye guhinga, ntibagiraga n'amasuka. Kandi ibyo biryo babagaburiraga nta nubwo byavaga i Burayi, byavaga muri ibigori, byavaga muri Zambia, bakabasera gahunga bakabaha, ibindi bikava Cameroon, kuko muri ya bihugu byakunjwe n'Ubufaransa, Cameroon niyo yabananiye irahinga. Ugeze muri Bassin des Américains, ahantu hari ubutaka bufite fertilité, ufite uburumbuke ntarabona, peut-être bishobora kugereranya n'ubwa Ukraine. Burya niyitunze Brazzaville, niyitunze Centrafrique, uretse ko ifite n'amasoko i Burayi. Noneho iyo rero Cameroon bihagazeho, ntabwo Abafaransa bakanamije nka kuriya, kuko mwese muribuka intambara ya 1956 barwaniye independence, cyane nacyo ituma Gaddafi yashyize Fonds Monétaire Africaine. Bafite conscience byo, ntabwo babaye nka Centrafrique, ntibabaye nka biriya bihugu bindi. Noneho rero nashaka kumva Abanyafrika babonaga izo nije zigaburira aba Centrafrique, bakumva ko France bakunze cyane, France ari igihugu cyabo, ko babaha ibiryo. Ariko France ifata ibiti byose byo muri Centrafrique, France ifata uranium yose muri Centrafrique, France ifata diamant yose muri Centrafrique, amatoni 300 buri weekend, agenda ataguzwe, kuko byitwaga ngo agiye muri laboratoire. Yo n'Ubusuwisi. Ariko aba Centrafrique barishimye, Ufaransa buradukunda, tugenda sans visa. Ibyo ni bya Afrika ikwiye kwivanamo. Ubu Centrafrique ntubona ko tufite abaturage bacu ukuntu bameze? Ntabwo wabona umuturage w'umunyarwanda ukennye nk'umuturage wa Centrafrique. Kandi Centrafrique ifite ubutunzi bukomeye cyane, ariko kubera iyo colonisation, kuko Centrafrique yo yari propriété ya France, ubundi yitwaga Ubangishari, ariko nkuko nababwiye muri Conference de Berlin, France yegereye Leopold II wari ufite Congo, yarafite ubwoba ko bashobora kwimwambura. France mwaka Ubangishari bayikata kuri Equateur, bahise Centrafrique mu gihumbi kimwe. Nashaka kubwira uriya muvandimwe wacu, ntagashimishwe no kumva yuko Obuside dukunda, ntabwo idukunda na rimwe, kandi dukeneye kwidukunda. Nitureke twabaye itarabaho, nitwe twayitunze, ariko yizi kwidutunze. Nawe urishima ngo baragukunda, baragutunze, baguha inkunga, bakugira ministre, bakugira député. Ibyo se bivuze iki? Obama bamugize perezida wa Amerika. Obama ntigeze aba perezida wa Amerika. Uzakurikire confession ze, nta disikuru nimwe Obama yigeze asoma yiyandikiye. Bamwandikiraga ibyo asoma,
bagakurikira ntabe yavuga irindi jambo habaga hari abantu bamukurikiye ako kanya uzumve confession ze ejo bundi hari igitabo yanditse yirega ati sinize ntwara Afrika Mandela yabaye perezida wa South Africa yayoborwaga ni de Klerk yayoboraga South Africa biriya ntabwo umunyafurika akwiye kunezerwa ngo abangaba bangize gutya bakugira gutyo kubera iki ahubwo wowe wabibagize rwose ambabarire hari ibintu byinshi ambabarire abanza asome yidokimente nta munyafurika ntugire ngo abagusida ngo ndabanga ngo nsipatiza abarusiya no ntabwo nagereranya umuntu wangize umucakara ntabwo wankurunije wishe abantu bangana kuriya France imaze kwica abaperezida b'Afrika 23 nta n'umwicwa n'Ubushinwa ntabwo nabagereranya ariko sinavuga ngo sinakwishima ngo barankunda si ngombwa ngo bankunda dupfa Dr. ngira ngo ni hano wamugani nicyo cyiza hano tuba turi kuganira n'abandi dufite capacity zitandukanye z'imyumvire nicyo cyiza nyine umuntu niyo bavuga ngo dane ngo niba ari danemo on choisit le moindre nemeranya nawe ntabwo twakavuye kuri ngo tujye kuri uri ibyo nyine ariko byibuze kuba ufite n'amahitamo yo kuvuga ngo wowe ndumva turambiranye kumfata nabi kambe nkorana n'uyu dukorana ibyo dukorana ejo bundi nzaba nigenze ibyo rwose ndabyumva kuko Dr. bivuze turasabwa kudukunda natwe dusabwa gukunda ahubwo dusabwa kubahana mu mategeko nangwa se imbere y'ibiremwa muntu ibyo rwose aho gashikanyeho turi kumwe ntaho ubuvuye ntaho ubugiye ariko byonyine kubona afite nawe mahitamo ukayahitamo kandi ukaramuka ariko hari abahitagamo uwo munsi akarara apfuye barumumba abandi barabose nibyo baziraga so thank you nge ndumva twafata SPA nawe akagira cyabaza nangwa niba ari inyunganizi mwakoze reka tubanze dukomperete uwo muntu iyo reka mbanze gusubira ikintu kimwe iyo icyiza cy'abari abantu kubona hari equilibre iyo Uburusiya butabaho ntabwo ahisi bikiriho ntabwo turabura bakiriho iyo Uburusiya bubaho kera ntabwo Sankara yarapfuye na Gaddafi wibuke ko nubakira ugerita barababeshye ngo bagiye gupoteja abaturage ba Benghazi ngo barwanije Gaddafi kandi barabafugani nyuma sinzi ko babyumvise bashatse kujya gukora ibintu nka biriya muri Syria baravuga ati mwaratubeshye ati Gaddafi niwe wanyu mupfuye nta wundi muntu ntabyo muzosubira muri Afrika rero ntabwo abarusiye bari hariya omwe hari rivalite n'abashinwa buri hari rivalite baravuga ati bari abantu barakandamiza abanyafrika bakura ubukungu bwabo barangiza bakavuga ngo bakabukoresha kuza kutugendaho kudutera kutuza amahoro nibave muri Afrika yimenye igira ubukungu bwayo kuko bazi ko Afrika nta kuva yabaho nta gahunda ifite yo gutera ibihugu by'ahandi ariko ubundi equilibre irakenewe ku isi equilibre irakenewe na wundi iyo bitabaho bari abantu bagize monopole isi ya umuyonga reba urugero ne Amerika ifite iriya bombe yazi ko nta yindi izayibona ubuse isi bimeze gute uriya muntu wafashije Uburusiya kubona iriya formule yari Umudage uko niwe warakoze y'Abanyamerika bamuhaye bamukundanye 14 de prison kandi bashaka no kumwica aravuze ati igihano cyose muzampa zagikora nishimye ati icyo nashaka nakigezeho ati ndashaka ko abaye equilibre ati nshaka ko ari igihugu cyategeka cyakumva ko gitegeka isi ati nimutekereze iyo Hitler agira bombe atomique wenyine kandi ari Umudage ariko ari umukomuniste ati rero icyo isi equilibre ni ngombwa iyo hatabaye equilibre isi bigeze hehe ariko ntabwo mvuga ngo abanyafrika ngo bave kuri Oxida bajye hariya uva ku metre wari umucakara uje ku umucakara wundi no Afrika ni ikeneye kujya ku muntu n'umwe panafricanisme se nukuvuga iki ntabwo panafricanisme ikeneye umucolonisateur no ikeneye kuba icyo bita souverain
ntabwo byigeze Dr. ikibazo cy'amatsiko aba barusiya babona n'iriya uzabasimbuje aka kanya butuvugana baramutse bavuye muri kariya gace ino myaka 3 ishize bakava muri West Africa muri biriya bihugu ubu urugero turiho twabasha kwikorera byose kabone niyo twakongera kugira ibitero by'uburengerazuba kariya gace kakwirwanaho katari kumwe n'uburusiya muri ino myaka 3 ishize. ubu kariya kakwirwanaho ariko ntaho haragera. Reka nkubwire impamvu kariya ntabwo kagombye kuba konyine. Bumva mentalite tugifite nta nubwo Oxida ariyo yaza kugasenya. Igihe tugifite abantu bakora Oxida none sazenga ubundi Ubufaransa nibwo buza kwambeta Burkina Faso ntibacoka watara. Hariya reba aho ibintu bigeze. Igihe Afrika itaraba Afrika, umunyafrika afite ikibazo. Sankara ntabwo yishwe na Mitterrand, ni ufeti bwanye ni Mitterrand yaciye kuri ufeti bwanye na Blaise Compaoré. Aho rero ufate uko igihe turacyakeneye imbaraga z'ahandi, igihe abanyafrika batari abanyafrika, ariko igihe abanyafrika bazaba bose bumva ko Benin mu minsi mike yajenaga Burkina Faso, ziko Abafaransa bose bari muri Benin umupaka barawufunze. Mu minsi ishize Benin yarahinduye ku buryo abateroriste bari muri Benin barwanwa n'ababurkinabe n'abantu bo muri AES. Uyu Ubufaransa bwatangiye kugira ikibazo, utangira guhamagara ambasaderi wa Benin, Amerika irasakuza, ariko ndababwiza ukuri mu minsi mike Benin izabiri muri AES, Togo izabiri muri AES, Ghana byo nibisanzwe. Rero uriya mugabo wananiwe kumva urubyiruko rumubwandisa kuri Togobira ubanza umuperezida abanza akavaho. Ariko Spani tumurjyana ijambo, reka Dr. Tuwenda tumuhe umwanya, twemerere duhe SPA umwanya kugira n'abandi babonere ibibazo, kuko abantu bari bagukumbuye n'ibibazo Afrika ifite ndaje ko ari ibibazo byinshi. Reka SPA tumuhe umwanya, utwihanganiye ko wamaze umwanya hano munini. Urakoze. Yego murakoze cyane kumpa ijambo. Ndabaramukije mwese, hama ndaryohewe no gusubira kumva Dr. Rusa. Ntatebeje ndafise ibibazo bishika kuri bitatu nashaka kumubaza bijanye n'ikiyago cuno munsi. Ariko aravuga panafricanisme, hari bayitanguye batakiriho n'ubwo aba leader nka Thomas Sankara wa Libya, Gaddafi. Nkabusa wewe agira amatohoza, asoma, yagira n'ubushakashatsi, yobona Afrika nk'ubunye hari umurider n'uvuga providentiel ashobora gukompoza rapport de force mu gihe yoza azanye amaide panafricaniste kugira Afrika ibe libre, et donc Afrika ibe Afrika nyene, habe iyo situation win-win mu gihe togena muri coopération ntidusubire kuja muri iyi esclavage moderne. Ico ni ikibazo ca mbere. Ica kabiri naco ndagifata nk'ica mbere. Muranyumva? Yego ndakumva. Waretse nk'abanza gusubiza icyo ngicyo kuko wabisiga byibagirwa. Icyo kibazo ubajije ni ikitide ikunda kubaho mu bantu bamenyereye gukandamizwa, ku buryo igihe cya revolution iri Afrique de l'Ouest abantu twabaze ko hatanguye Mali, bakurikiraho Burkina Faso. Abantu barambwiraga abatangiye barapfuye, bakwame Nkrumah, ba Sankara barishwe, ba Gaddafi barishwe. Niko bimera na apartheid abayirwaniye ba Steve Biko bose barishwe, ariko finaroma ivanwaho n'iki? Ntabwo yavanwaho n'Oxida. Burya apartheid yari ishyigikiwe na Amerika n'Oxida yose, yavanweho n'abandi mwavuga ngo barakennye, yavanweho na Cuba bafatanyije n'Abarusiya. Rero ibintu birahinduka, nta mbaraga zihoraho.
na empire romain ntabwo yari izi yuko hari ikindi kintu cyayishobora imaze gusenya empire carthaginois y'abanyafurika, ariko empire ottoman yarayisenye mu 1953. nta empire ihoraho, empire yose irasenyuka. Ntabwo rero Occident, ntabwo Occident iyobowe na Amerika, ntabwo Amerika izahora n'imbaraga izasenyuka. Noyo ku Occident ni empire izasenyuka. Uburayi yigeze kuba ari empire mbere ya 1945, Ubwongereza ari bwo wagarariye empire, ariko empire ijya gusenyuka irisenya yo nyine. Uburayi bwarishenye, iriya ntambara y'Uburayi, iriya bababwiye ngo ni isi, yatangiye ari rivalite hagati y'Ubudage n'Ubwongereza. Nk'uko Chine na Amerika bimeze, Ubudage bwashaka gufata place y'Ubwongereza, nuko iriya ntambara yaje. Ariko buriya hari ya mbere bisi, ya mbere y'isi, uko isi bavugaga ni yabo, ni biriya bihugu gusa, twe ntitwabarwaga. Iriya ntambara doseta yamaze imyaka 7. Icyo gihe naho Ubwongereza, Ubufaransa bwarejemo, Ubwongereza bushaka kubukuraho, birarwana intambara y'imyaka 7. Ubwongereza butsinda Ubufaransa, bujya hejuru. Ubwongereza buza gukurwaho na Amerika nyine, kuko ingere civile y'Uburayi yatumye Uburayi busenyuka. Amerika yarabyikiye ibishaka, nuko puissance ya Amerika yazamukiye ku ivu rya puissance ya Europe. Rero ibyo bivuga ntibihoraho. Izo mbaraga Afrika, abo bantu badominaga Afrika batunzwe na Afrika badashaka kwibaho, ntibazahoraho, ntabwo bazahoraho. Rero reka duhe umwanya SPA muhawe ikaze. Ok, merci beaucoup, ndatahuye ku kibazo cya mbere naronse umuco. Hama ku cya kabiri naco nashaka kumubaza gusa, abanyafrika dusa turi suppose kuba twarize, dufite amadiplome. Yego. Okay. Nyakumvuga ati abanyafrika turi supposed kuba twarize, kuko dufite amadiplome, twaragiye mu bintu by'ishuri, twiga gikoroni, bivanye na colonisation. Usanga igihugu cyose giciga en fonction y'umukoroni, ntuzenya système yabaye imposée par le colon, akaba ari système twigamo. Hama tukaja kuri marché du travail, ugasanga ni ya cya kintu kigaruka c'ubukoroni. Nashaka kubaza mu bijanye na patriotisme cyangwa niyo esprit ya panafricanisme, ni ikintu kitari mu banyafrika, ni ikintu kitari mu bantu benshi. None mode ya gouvernement, uko tubona za demokrasi, tubona za monarchie, tubona izihe, niyihe mode ya gouvernement ishobora gutuma yoza gukwempoza cyangwa yoza qui pourrait asseoir ntuzenya le panafricanisme, donc muragitahura, ishobora gutuma iyo panafricanisme ikunda iba applicable, en fait ikaba nka uniforme, kuko ndibaza ari panafricaine. Waravuze indoto yawe yuko urifuza yuko Afrika hoba passeport africain, ntaso kuba passeport burunde, rwandais, congolais, habe iyo passeport africain. None yoba iri muri muze sous l'égide ya gouvernement, iyo mode du gouvernement cyangwa ubutwari ubuhe? Nico kibazo nashaka kubaza cya kabiri, hanyuma canja mu cya gatatu sintego. Merci gatatu wakwihuta niba reka nyasubiza ikibazo ku kibazo. Ndabanza kumubaza icyambere yabaye satisfait. Ego nabaye satisfait. Icyambere yabaye satisfait. Ego icyambere wacyumvise basi? Dr. yacyumvise. Ego nacyumvise Dr.
ntacumbise nabaye satisfait. icya kabiri rero reka mbanze nkubwire ntukagire reference kuri biriya bakubwiye uravuga uti twarize nashaka kubwira ko ibyo bakugije byose bakubeshye nta kintu navuye ko nibo banditse histoire batwigisha ibyo bashaka ko tumenya we ugomba gukora amarushese yawe nanjye bigubwira si byo nize mu ishuri nabyo banyigishije ugomba gukora amarushese yawe kuko hari aba intellectuel batari aba politiciens bavuga ukuri bandika shema kunda kubona ibitabo nkunda gusoma bya Pascal Boniface n'umufaransa ariko arakwereka arandika akavuga ibintu tuvuga ni yawo iyo demokarasi ntabwo ugomba gufata reference y'iwabo bakubwira demokarasi batagira iwabo ntayo bagira iyihe Amerika bafite blocage politique uriya Zelensky yavuga we esheshatu puwe 12 za Amerika puwe esheshatu ziza na puwe esheshatu handicap ibyo rishyiramo ko bafite blocage politique bafite amashyaka agera kuri 400 ategeka abiri donc ntabwo iyo twebwe Afrika igira mode yayo abaturage babo Hello? Turakumva Dr. Komereza. Uranyumva? Yego turakumva. Afrika ntabwo igomba gufata reference kuri bariya. Iyo umuntu washatse ko yaragukomije ntabwo ari ngombwa kumwigana. Ntabwo Afrika bayoboye abaturage babo abazungu kuko Afrika niyo yabayeho mbere naho bavuga bafata Europe ngo ni vie continent barakubesha continent yabayeho mbere na Afrika yatuwe mbere ku isi na Afrika rero ntabwo ari ngombwa kugira uwo muvandimwe asome ibyo bamuhishe abibone ariko ntagire reference kuri bari kugira reference kuri bari n'ukwerekana ko wakikurusha ubwenge bari nta bwenge baturusha ntabwo bagira nta bwenge baturusha kudukoloniza baturuje amayeri baturuje umutima mubi nta kindi uzarebe ayesi kuntu iyoboye igihugu uyu munsi pastor nayo ukayeswe wihuse ikibazo cya gatatu. Okay. Icya gatatu ikibazo cy'amatsiko nagira mbaze ku bijyanye na potentialité africaine cyangwa ressources abanyafrika dufise murabona yuko mu gihe le panafricanisme yobaseme donc yoshinga imizi muri Afrika byo dutwara imyaka ingana gute kugira dutangure ko exploiter nos ressources potentielles amaboko y'abanyafrika. Merci beaucoup. Okay, merci. Iyo wakurikiranaga cyane niba uzi biriya bihugu byahise urabizi imbere bigifitwe n'Abafaransa urazi Burkina Faso urazi Mali urazi Niger ego noneho ukurikirana urebe aho bigeze muri iyi myaka 3 gusa muri iyi myaka 3 gusa urebe ukuntu habaye changement uretse yuko Burkina Faso bwa mbere imyaka 4 Sankara yatwaye Burkina Faso yarahindutse igira autosuffisance alimentaire igira iriyambika imyenda ikava aho ngaho ipamba barikorera aho ngaho n'uyu munsi rero reba none uko Burkina Faso imeze uyu munsi ari imyaka 3 gusa ishize reba Mali ko imeze uyu munsi ari imyaka 3 gusa ishize reba Nigeria sinari cyane ariko biriya bindi ndabizi ukompare wowe genda ugira amarusheshe ugira amarusheshe yego muri hano ukuntu rero Afrika ifite ama potentialité ifite ubukungu ibindi bihugu bitigeze bibona sinzi biriya bihugu by'Uburayi ukuntu Imana yabiremye nta gihugu cy'Uburayi uretse Hollande yabonye gaze na
n'uburayi bwa ruguru bufite utuntu tukiri biriya bihugu by'i Burayi nta kigira na miligrame y'ibuye ry'agaciro batunzwe na Afurika. Mwese muzi Belgique, ndibaza ko abanyafurika benshi bazi Belgique. Anvers yitwa capitale de diamant mondiale, capitale mondiale de diamant. Nta na miligramme ya diamant iba muri Belgique, ni diamant ya Congo. Ifite amastock, ifite amaringodo Ubudage budafite, Ubufaransa budafite. Belgique nta na miligramme ya zahabu haba. Rero uravuga ku mapotentialite ya Afurika, nubwo ndashaka kubwira mu potentialite ya Afurika nta gihugu cya Afurika mwunganiye utararengaho. Hari igishushanyo Dr. Mberabahizi ni statistique yari yagaragaje ukuntu yose yazamutse, twari tuzishyize muri chat hano ngaho mwaza kuzireba, ngira ngo na Dr. naraze kweretse byabafasha kumva kubona uburyo AS yazamutse. Urakoze cyane. Rero nta gihugu cyo muri Afurika kidafite amabuye, nta na kimwe. Congo uko uyibona, mperuka Congo yifitiye 11 province, gihari yifite 11 province, uretse Bandundu na Bakongo zitonze Congo muri agriculture. Ani ma province yose afite amabuye uko uzi tableau de Mendeleev imeze. Rero ibihugu byacu byose bifite amabuye, ari Burundi ari u Rwanda bifite amabuye. U Rwanda ntabwo bigeze bagaragaza carte géologique yarwo, ariko urebye uyu munsi rufite byinshi, rufite amabuye menshi mudashobora kwibaza. Urebye Byumba, Karongi, Gitarama ni amabuye gusa. U Burundi bufite amazahabu, bufite amanike. Donc ifite nashaka gusubiza kuri potentialite. Afurika ifite potentialite atayindi continent afite nimwe, kuko muri 2014 habaye evaluation y'ubukungu bw'isi, basanga Afurika irusha Amerika n'Uburayi ifatanye. Niho muri iyo nama yabereye Kedorse basohokaga Macron akubahuka akavuga ngo avenir y'Ubufaransa na Afurika. None iyo abantu bavuga ibintu nk'ibyo, nta gihugu cyo muri Afurika cyamushubije, yashujwe n'abapanafricaniste. Urumva ni ibintu urubyiruko rukwiye kurenga. Mbabarire, nibaza ko unyumvise nishubije. SPL reka tugushimire, reka twihuse. Dr. turagushimira ngicyo gishushanyo statistique Dr. Kiribura yaduhaye, mwazireba twazishyizemo mwabona umusaruro mwiza. Reka twihuse twakire niyo mugabo wafata umwanya nawe. Uviriwe neza.